Peraša gađam tamo. Gde? Gde? Pokaži mi. Aha. Eno ga gore na prvom, brate, spratu. Onom balkonu prvom. Ja sam, Iznad lifta. evo ja sam recimo prvi metak i odmah sam ga ubio lik. Na balkonu negde. Eno ga. Ajde, Kako ga ne vidiš, Q, brate, aj stisni Q na njega. Dobro, čekaj samo da ustane. Jel vidiš gdje? Ne, samo si pokazao na atak. Označi ga. A hoću, čekaj. A jebi ga, kad je iza ona zastava. Za zastav. Marko, idi ubi ga. Ne mogu Srđane kad ne znam gde. Iznad liftova, odmah onaj prvi. Baš je na terasi. Na terasni, iznad liftova. Ne vidim, nema ga. Pobego je. Aha, znam, otprilike. Opet me gazi, brate. A, pazi, tu su. A ne vidim ga. Ala, ne vidim ga. Evo. Tu su bre likovi došli da nas ubiju. Lik popizdeo, to je taj baš što sam ga ubio snajperom. Evo ga. Dobio je. Evo me, spavnuo sam se. Šiti, a? Tu je još jedan. Dobio je, brate. Tu je još jedan, kažem ti. A gazim ga, brate. Gde, ne vidim ga. Ne mogu. Ala, ubio nas se bojica. Deployuo si, imam tu beacon. Deployuo si da ga ubijemo. Neće ga valjda vidjeti. Dobre, ubio ga, ale. Bili ga. Ne. He mad. Helikopterčić. Dislociram neko bolje mjesto. Marko, tu su. Znam. Ubijam ih. Si uspio? Da, Mislim da još jedan ima. da, ubio sam ga. Ukrali mi kill. Tamo sam ga miničanio. Ovo nije dobro nikako. Kako sam ga... Nikako nije dobro. Dammit. Uf. Pa postavi beacon, glupi! Vidi ovo. Ubijem ovoga što vozi i ubijem ovoga što puca. Eto, pošli mačkice. Ko me gađa, ne mogu da verujem. Jesi postavio beacon, brate? Jesam, ajde deployuj se. Neko me gazi i ne mogu da skontam. Postavio sam i ja beacon, jedan. Pa, brate, jel. Idem da zgazim ovog lika što nas rešeta, evo. Samo da mi ne da headshot. Vidi ga. Jao! Jao! Pa ti ne smiješ da preživiš, druže. Gde? Tu je negdje kod naše baze. Mislim da je mrtav. Prilično sam siguran da je mrtav, da. Kod naše baze. Hoćeš li crći, tako je bre. Vidim jednog. Mrtav. A sam ga spičio. Dislociranje skroz na drugi kraj.
Dakle, šta ih je ovdje? Mrtav? Sviđa mi se, kad ubiješ nekog, onda taj dođe da te ubije, brate. Da! Ali to samo na... Čujem nekog ovdje. Jao, kako sam ga A mogao... ovaj će doći da mi se sveti, znam. Evo, ovaj me već gazi, brate. A ovaj će doći, ovdje će neko da mi se sveti, znam 100%. Ha, Samo da... Tako je Aha, uvek. stani. jao. Ajde, mene si video, brate, mili od svih. Kill assist, dobro. Bolje da dobijem kill assist nego kill. A ne znam šta je bolje, brate, mili. Zato što me ne vide. Aha. Evo. Vreme je da se prelociram. Beži ovdje. Ne može. Gde te ubio? A, brate, mili, ubili smo u njihovoj bazi. Ja se nadam da mi pikan još uvijek tamo. Ej, moj je Da tu. mogu... A, nije. Ti ne možeš na moj. Mogu. A, pa tu. Nego ima ovdje govnara. A ja nemam toliko dinamita da ih raznesem. Vratit će se nekog. Tačno ga mirišem kako... Ovdje ima neki lik, znam 100%. Gde? Evo ga ovdje. Dobio Nema čontu. gore niko. Eno ga jedan gore, brate. Ne znam, ga vidiš. Ne mogu da pobegnem. Loše sam ovo radio. Gdje mi je beacon, da mi je tu živ beacon? Čekaj, beacon. Jeste, ima tu neki. Evo ga. Odlično, ala. Ma gdje si ti, brate? Ti nisi više vamo u šumi sa mnom. Ja sam u šumici, ti si tu negdje. Ja sam se... otišao odavde. Ovdje vidim. Brate mili, ja sam ga razvalio. Gdje su? Ova zgrada je naša, brate. Ne znam šta je naše, ali... Pokušavam da provalim gdje su, brate. Ne vidim nikoga. Promašio sam ga malo. Ne mogu da verujem kako lik beži. Beže profesionalno. Kao zec. A ovaj nišan, brate mili, puta 500 miliona. A dečko... Hajde, oladi. Kuda? Ovdje nekog ima, ovdje neko puca. Jao, brate mi, kako ga promašim. Znači, to su milimetri u pitanju. Milimetri. Kako je ovo bio promašaj? Kako se osjećam filti s ovim, brate. Alex zjebam ovdje. A? Ne dam im da... O, jebi ga. Ne, nema više lifta. Žao nam je. Malo su se ujebali. Pazi Srđane, neko je tu. Ala! Olao sam ga spiču, brate. Ne ga. Kill assist sam dobio. Beži. Ala. Stani prijatelju. Zaputi se, molim te tu. Ne vidim nikog, brate. Aha, ne ga. Ne, taman da ga. I onda se ovaj okrene i ubije me. Ko je pored mene, brate, što puca? Ja sam bio pored tebe.
Ti si bio tu gore kod njihove baze, jel tako? Ne, ja sam, brate, sad ću ti ja reći gdje sam. Ja sam vamo kod E, brate. Neko je pored mene i sniperiše sa mnom. Ja sam Ne mislio znam, da ti- ali sam došao da koljem likove ovdje. A. Ne! Kako je saznao? Vidio me vjerovatno na mapi. Nema više nikog da... Daj Bože da mi Beacon tu. Bravo bre Beacon. Nije mi jasno kako ne mogu da ga skontaju. Spičim. Dođi Aaaa, jebem ti sunce. Sad se neću zjebavati, sad ću da ih pobijem kao zečeve, majke mi. Brate, ovaj snajper je jako slab. Aha, kill assist, dobro je. Kao zečeve ću da ih pobijem. Odite, mac. Odi mala svinjica, nećemo ti ništa, samo da te zakoljam. Nemoj da me kolješ. Lik ima 1-3, brate, mene zjebao me ovdje kao ludog. Ne može to tako. O, previsoko. Previsoko. Možda daleko je ga. Payback. Payback, bitch. Ja sad znam da njega ima Osveta je najslađa kad se služi. hladno. Tako je. Mi nemamo. Oni više nemaju baza, šta je ovo? Moguće. Aha, imaju gdje jebote. Ovako. Što ne čutiš? Sad moram da budem jako oprezan. Jer će lik da dođe i da me... Ja samo da provalim gdje su oni. Mogu da ga... Jeste... Ovdje ima Beacon. Shit. Šta je ovo? Troje mape, brate. Već? Da gubimo, brate. Mi gubimo, brate. To tako me lijepo išlo. You team lost. 57, ne! Znaš kako sam mi gazio snajperom? Moći ćeš da pogledaš na mom YouTube kanalu, Srđane. Dobio sam Dobio sam ja sam neki supresor čudni dobio. Nemam pojma šta je to. Ček sad da vidim. Kompresor, neki čudan jebote, sunce. Uglavnom, Srki, vidimo se u drugoj mapi. Nadam se da si uživao u ovom gameplayu mom. Ja sam u lepom klikćenju sam uživao. Ajde, pozdrav! Ajde.